Assalamualaikum Imran. Wah Imran. Hoka ke. Bak kedai kopi toh runyo kayak je kopi Imran. Hah? Kecil temong le, nyo sabe lumpah aku pegol leh ku hika hayo Imran. Cita temong le tiat. Ku bak kedai kopi kerukuh ya. Hoka Imran pasal. Ku bak kedai kopi kerukuh. Menyo dinisam hana kedai kopi ada pu barang kepu je kepegah dinisamian hana kedai kopi. Yang sengaja lun pakai kacamata Imran baik du sanuk mata teruk lagi kah. Paling kah Imran rupanya bakal heng ke cukup paling kah. Hah? Nyan kopi kedai kopi lun tepat kedai kopi kah nyan bak simpang peut di kerukuh hinan lun tepat Imran kedai kah je kopi ya. Karena dinisam deh hana urung hana kedai kopi. Bak cerapai wak peng ini sam ke tinggai mampu kayak ceramah bak lun bak kaprak bung ke cukup raya ke hagam hai. Rupanya ke hi gampong kah mu kedai kopi tam nyamban dusun. Kejap lawang kedai bak ke cukup lega gampong gede. Ilawang bak ke cukup lega rata gampong rata pelosok biar sepal jalan. Ah, kedai kopi rata sago. Ilawang bak lun ni di. Rupanya puji bak kaprak bung cukup raya ke Imran. Hah? Bak kaprak bong ke kedai lawang lon lah cukup gerang. Padahal wate tak cek dinisamian mu kedai kopi dan bak cerapai wepeng ni. Hah? Lam gampong payah hana ada depu pihinan. Lon tepat berarti draw ke Imran. Kedai kopi yang sering draw ke jeb di kerukuh hinan di simpang ket. Kanyo boleh. Kaprah barang kapu je. Nyo kau tepat berarti permainan kah jino Imran kalau tepat. Jadi baik coba-coba ngon abusi. Bah, baik coba-coba kalau tepat berarti nya nadakah jino pi mentong bak kedai kopi. Na urung kalon taknyo, na urung kalon kah Imran taknyo. Cuma hana lon bicok betul sagai, baik bicok betul bah dia enjoy kedroi. Bah dia kopi kedroi nah. Hah? Lon depu yo dah pakai minta kedai kopi Kanyo Imran. Kenai kedai di nisaminan hana barang, hana kedai kopi. Getat nakah Imran. Pun apa aku kirim muka tebal muka. Dari Kanada tino. Muka mengak. Belmol cukup mengak rukuk. Cukup mengak saboh muka rukuk Abu Sipit saboh pak. Rukuk kapit hai Imran hai. Kajo alamat ke kena pat ini sam itu. Nak aku kirim tebal muka rukuk. Cukup mengak rukuk Belmol. Memang draw ke Imran. Penyakit yang cukup mubahaya rupanya kah Imran. Karena aku sangka diri kau. Gotat raya pernah ke hagam pasai hai. Paji gampong bak cerapai wut hen ke. Baik tak pegah pu lain mu kedai kopi saboh hana di nisamian. Hawa kedai kopi pahajak ho. Ukruku. Simpon tengok tak pegah hawa tengok hi telefon. Hana mu pucap bangai klo. Telefon ku tanya pegah hawa bang no balon kena Kanada. Dipikir lagi kita nyojak kena birun ni Kanada nyo hala dituku draw dia nak mayak cerit. Kon dijak pilih boboh hidung kon ni. Oka demar Imran man. Oka Imran pasal kita mau lihat dia hai getau blang. Hai gepoh hai getamu blang. Menyo kena wak lewung wak ke na tigepoh. Kah tigepoh. Oku Imran ora kata kita mau dia kena nak kerja aku. Baik taruh ni mata je sengaja lu pakai kacamata kerana mata lu baik taruh. Baik taruh ada mata lu kah Imran hai. Oh babu. Aku temu dalam Facebook bro ke Imran nah. Telun kalon video yang lagi hibi kayak di kulun nah. Itu Ilon ku enjoy kedok tapi menyodong edit kah Imran. Baik ke salah apa? Ilong je perut takah lebih daripada tadro ke perut je tapi ilong ai naudzubillah min zalik. Ilong hantom pernah lu edit gambar do ke Imran. Nah, lu mengaku lagi dalam videonyo lu hantom pernah lu edit gambar kah Imran. Melainkan gop yang edit dikirim ke lu. Nyo lu pengakuan lagi bah, lu hantom lu edit gambar. Gop yang edit dikirim ke no bak lu. Karena kan gop hai di thun sakit hati palak bengih ke kah Imran. Hoka adulun. Hoka kita mong le dek rida. Kita mong le tiat.
Puju je kau hanjut share di mana. Cini share video lu nak pegah wai le biar nak darajah Imran Pathe le be raya tak abai anak mayanya. Go tak raya haba dia di foto macam-macam baru empat tampak lo anu banyak gulung-gulung. Lahir le gulung-gulung juga gulung-gulung ni video ni tengok. Maka bangai munan tan tu. Go tahu hoi pun yang ini kenan ditajui. Hoi yang ramai kenan Putih bube 2 jam ke noto ke dirap. Ilung syok putih Imran Pathe nyam bekas cuma aja ya. Pacui kami ni kampung pengakuan na badundro kau orang kampung ni. Aku tak pegah mah. Yo kena pulau berarti samnya hana kedai kopi berarti. Ini samnya hana kedai kopi. Kanyo le Imran. Bak kapra bong tu Imran cukup rea panyang ke agam penganyan Honda ke pakai Honda King kan. RX King yang kah pakai yang kan. Dukut plat-plat lemboi ke Imran. Jadi baik coba-coba ngono besi. Yang pula yang besi tak cokah berarti sihat tegas. Honda ke pakai Honda King ya. RX King ke pakai. Lemboi BL pi lu dupu si mana boleh lu semua. Jadi baik coba-coba dengan besi Imran. Langsung aja langsung lu buka video kerana na urung kalonkah dengan kaji kopi saja. Di sini di Klukuh buat simpang put. Jadi bagah-bagah lun pergi video tu. Nah betul do kino bak lun bahkan na video Imran. Jadi baik coba-coba ngono besi. Nak dengar Imran. Kalau tempat berlipat kedudukan kah di sandro ke enjoy ke aji kopi nak ke di kedai guguk. Banyo. Hana pule yang seperti habusi nyo hana pule habusi ja sebut nalkah sokah padahal banyak bangai kah panitia sikit panitia sikit go lagi kahnya yang ipuk lagi kenan menyo istilah haji kunan dak kene yang lagi lah hanang buku binatang punya lagi di Imran tak buku ni hana rea upload kau nilan metong di Imrannya metong. Kau paling Abu cukup tegai kena di Imran. Kau wajib terkena awaknya memang kontuna wajib awaknya terkena urung kazalim. Urung yang kamu lagi dengan sumpah Allah awaknya. Baik dah pegang tanya manusia ke Allah yang kali dimusumpah disebutkan Allah yang dimusumpah dalam perang awaknya. Hana yo manusia ke Allah hana yo putih gerombolan awaknya pegah ku dah pegah banyak Imran Iban Mr. Imran pun aku pergi cari tak apa opsi kau aku pergi nyo tanah tu Imran preman roku hana apa dah pakai mu bacut pi hana apa dah pakai preman hana je ke preman lagi kah Imran alah Imran hai. Ini ro bagi apa bong le Imran hai ngono busi. Bagi ke prak bong le ini ro ngono busi. Kasih pu yang kali ke prak bong, pu yang kali ke ba fitnah hati don, pu yang kali kau jahlon. Tapi hai kau buktikan, menyodon dek buktikan ni na urung kampungkah. Memangkah dasar pancuri kemeng Imran. Kepegah barang kepuyut. Kepegah barang kepuyut kawan ini. Ada hasil lalu hai. Tak ada sini. Jom tak tenang di Merano. Dok pegah video live belum sebut nanti tak tenang je dia kan. Pegah orang kepujut. Yang tak trik gok video live upload link di YouTube. Kau video live abusi nah. Abusi upload di YouTube. Hana Imran. Hana abusi, hana you like, abusi, hana you subscribe. Bahkan abusi Google penangan. Akon sensitif kadroh kuno babusi. Hana dusta babusi. Yang kuda long kumah bakah tapi hana kuda ya Imran. Ban Imran, dekat Imran na YouTube long ke hana kum sulit. Hana dusta ku pu yang lun pegah Imran. Hana dusta pu yang lun pegah Imran. Katruh ke? Nah, ya YouTube lun tapi hana pule lun ya pegah peng ba YouTube Imran. Hana ku moyang Imran ni lemboi pin kana lemboi pin pa luntuk. Lemboi tipin pa luntuk.
Dan Imran. Nah, nak kenging kan? Ya YouTube abusi. Hana dusta apa yang abusi pegahnya, hana dusta Imran. Hana pelai abusi jak pegah peng. Yang punya abusi pasal lemboi pinyo. Abusi pasal lemboi akun bank. Kita mau peng tapi abusi hana pelai peng. Hana pelai peng abusi. Dan di saat abusi pegah video kalau pernah abusi you like maupun you subscribe. Lun ku awak draw ke Imran, Siria Fadila, draw ke Imran Pasai dan urung-urung lain. Yang ke hai Imran tua, yang abusi pegahnya hana dusta Imran. Abusi hana pelai dia pegah peng ba itu. Memang subscribe abusi jahit hat ka, view abusi jahit hat ka, tapi hana pelai peng abusi ba itu. Hana pulai kau lagi draw ke Imran mungkin hansip gaji di bilik le awak PA. Gaji kah padu mungkin 2 juta tengah atau 2 juta gaji. Gajak. Hana sebanding dengan gaji abusi. Boleh tak lun pegahnya kon haba ugo. Kon dusta apa yang lun pegahnya. Kenyataan apa yang lun pegahnya hana hawa Imran. Jadi hawa draw ke Imran baik sagai-sagai kayak perang bom bangsa Aceh. Baik sagai-sagai kerja minta viral untuk kasebut nan abusi. Baik. Hana suah ya pegak peng ba YouTube. Hana suah. Ya boleh pegak peng ba YouTube jet lon di YouTube lon. Akun YouTube lon di kah Imran. Bahkan nyonyo lon di kah lemboi pin. Apa awal lemboi pin ka berita le po. Hana dusta apa yang abusi pegah yang. Nah kan? Hana dusta. Hana boleh abusi jak pasang ada katanya ba YouTube tu jak pegak peng. Karena abusinya kon pengecut. Kon bermaksud abusi jak ujah ulama. Kamu ho Imran pu yang abusi pegahang kan? Yang bitemong lam pikiran ke bejut. Kacau pikiran ke pedu bak lampau Bukan jid menyomenan hai Imran Pasai. Jadi pu yang lon ku samponya berarti draw ke keikhlasan menyolon ujah awak PA dan anggota-anggota lain yang kamu langgih dengan perjuangan ini tu. Banyak perkara lun hujah ulama suhu laknatilah yang lun yang bertanggung jawab Imran tua. Yang lun yang bertanggung jawab konkah menyudah syabah Malaysia lun dan menyudah laknat ya Allah bah laknat ada lun. Dan hana boleh lun jak hujah keluarga urung syikah Imran. Berdasarkan dari kah yang sabi-sabi hujah urung syik lun, maka lun hai lun sunati. Karena awak kahnya putih bujai pengecut. Pengecut jahat yang dalam PA-nya. Terpegah dengan putih pengkhianat. Putih urung khianat bangsa. Yang ke putih awaknya tu. Pegah pun dah pegah sama. Dah pegah kena tu. Pegah kena tu maka awaknya dipertahankan PA dalam bingkai pertiwi yang kenyan awaknya. Alah, hai Imran Pasai. Hai long fikir kekah Imran Pasai nak. Sakit kepala aku nak. Kajak awak kedai Imran, baik izinan di kedai kerukuh ke tengah malam. Baik je kopi nan puka kedai babak kesi kedai. Sabar. Baik je tak jam minta kopi. Yang bakal khun ke lawa ngabusi ini tu macam nah. Padahal wate tecik di nisamnya yang na ramai ki dukun. Urung kolot dum. Di nisamnya pun dah pegah demang. Di nisamnya di te judi. Long tupu di te judi mio nisamnya. Ada pu barang kepu je ke pegah di te judi. Menyo di Acehnya kita ramai tat urung main judi di nisamnya. Anam cek kayak pegah bak lung kuno memang di te mio awak nisam judi. Menyo di Sabang ideh di te dengan punan ni. Dah nam dupu ketua tak keranu juga punan. Alah nak putih setembuk nyampi. Oh kah Imran. Nah dia abusi tiga thai terangkah Imran. Tak tegai nak kah Imran. Punya pelai baik ku tenak ke baik ku terapa Imran. Jadi lupakan awak PA. Hana payah kayak sabuh dua ke dengan PA-nya. Kayak apa juga gaji 2 juta tibun kah puas aku. Di puas aku Imran. Benar ke depu draw ke becut Imran. Kon kelon kekah sit hale hai. Yang lun pegahnya. Kau ke kelon. Kon kelon anda saja kelon hana lun pegah. Yang kekah sit. Awaknya ni tenang-tenang kelompok gure kemendan awak kah. Kah dia je. Belum gaji 2 juta bi kata bangai lagu agam. Bangai gana beli-beli. Kata pegah nah. Alah. Bukan jit yang menang. Terima kasih berita. Assalamualaikum.